tereka ku kantu n'ingoga vuba bagomba kugira ikicucu mama ngo agomba kugira igicucu acongera irindi kofi ngo ni kubera iki muriko murankubita koko ngo ni kubera iki bariko baragikubita ikigogi hakuno ngo umukobwa mwiza ngo nuwu ngo mwegere ngo ntabaturitsa ngo begere batabaturitsa ngo ni ibihe ngo vyiza koko ngo ni kubera iki ngo kenshi na kenshi wakunda kuvuga ngo ugiye ngo muri filime ngo kandi utagiye muri filime ngo bisigoye yuko wampenda ngo bisigoye ngo yaramuhenda kana ngo akobwa biratongana no mu mama hakunino ngo wakwishyuye ngo ivyo bibazo ngo vyawe ngo mbe uri kuri kuravuga ngo uwo muhungu uri kuranyagiriza ngo yaba yinjiza ngahe abakobwa bose bikundira amahera ngo yinjiza ngahe ngo je ngo wavuze ngo ayo winjiza ngo je ngo yavuze ngo ayo yinjiza banze bariko bavuga je ubundi ngo nawe ngo ntabwo ngo wihagije ngo ntabwo ngo yihagije ngo ntabwo ngo bamushingira ngo agakobwa nkako ngo ngako mwakoze kuri aya magambo yose muvuze ngo mwakoze kuri aya magambo yose muvuze ngo mwakoze ngo thank you ngo mwakoze fatwa kigogi ngo nigifatwe ngo genda mu kuzimu ngo ivyo byose ngo nivyiki ngo je ngo tugende ngo ndagushimiye ngo akazi kawe ngo ni igiti ngo uzokwama ngo wari igiti ngo kazokwama kari igiti मैं अपने बेटे जय की शादी अपनी पसंद की किसी लड़की से ngo kazokwama kari igiti लो थैंक यू छोटे जुए ngo naronka amazi hakunino ngo kabiri wagiye ngo kabura ngo kabiri ngo yagiye kabura क्या सोमा भाई बढ़िया है जय बाबू ngo mwaramutse यार सोमा भाई रिस्पेक्ट ngo kumana ngo ibigisha yawe kigogi ngo utandamutse हिसाब से टीचर्स तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं ngo ntacyo je nagufasha twigarukire hakunino ngo wari kuza kumufasha umukobwa ngo ntabwo yaje yes ma'am ये सुमन है hakuno je baramuhamagara मदद के लिए कोई आने वाला था वो नहीं आ रहा ngo je hakuno umuntu yari kuza kumufasha ntabwo yaje waza ukamufasha hakuno kakana karavuga ati wamufashije onkre ngo no mwigisha mwiza ngo wamufashije je hakuno nariyumvira ari yemera kumufasha koko urakoze वहाँ कहाँ जा रहे हो ngo ni kubera kufasha inzira iyo अच्छा ngo hariho icyo ngo ngiye kuraba अच्छा वो दीपक ngo ivyo kurya vya na sasta ngo ndabikeneye ngo ivyo kurya vya sasta ngo karabikeneye तुमसे ngo wari uri gukora iki ngo hanze koko हाँ hakuno inoreye mw'ishure mama arabona yibonera Jay hakuno ino Jay ariko hari ivyo ariko aramukorera यस मैम ngo mwamba bariye gato क्योंकि क्लास में क्या कर रहे हैं ngo Jay yaba ariko akora iki ngo mw'ishure ry'abakobwa ngo nawe ngo wakwinjira ukaraba बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट है ये अपनी कमी को कमी नहीं मानती ngo wakwanditse hakuno ino ariko aramufasha एक दिन ये जरूर अपनी जिंदगी में एक मिसाल बनेगी ngo ariko aramufasha hakuno umukobwa aramufasha umusore aramufasha je yafashe ikimuga hakuno ino hakuno bose barabyishimiye पेपर और पेन मिलेगा ngo naronka ngo urupapuro n'ikaramu ngo naronka urupapuro n'ikaramu ngo full stop ngo mwahijije ngo bakobwa mwese mushyira amakaramu hasi n'amakayi ngo ndibaza ikigwa kiraheze thank you Jay wakoze Jay thank you too nawe wakoze ये क्या है ngo ibi ni biki स्पेलिंग वगैरह ध्यान से लिखना बिचारी को फेल मत करा देना uko nukuntu nyene ngo asperinze ngo kwa kundo ubusanga umuntu bariko baragira ngo amagara 5 अब समझा इसीलिए मिडिल क्लास वाले अपनी फैमिली के साथ बाहर नहीं निकलते ngo je hakuno kano gahungu karamubwira ati je ngo ntuzasubire kugutsa kurabira filime hakuno ino ngo barazimba hakuno bace muri filime चढ़ाती रहती है kuraba filime yasiguwe na company jingo se Mr Company Oliver Company
wa musore akundwa na bose सुन जब तू नहा रहा था तू ठंडे पानी muga afise n'abansi nyene koko ibintu atabansi bigiyemo ntivyaryoha से बहुत फर्क पड़ता kabiri karaganira akabwira je yuko buri munsi yo kagiye koga muri bathroom bakinjirira ko je arakabwira ati uzokwame ugiye koga uzakugare bathroom yawe bathroom gisigura kijya cyumba twe twogeramwe यार तू खड़ा था ni nka dushe koko तुम ये ट्रेलर ngo wamucaye kuri toilet John J hakuno je aratwara agakobwa kuri toilet अंकल चलो ना हाँ बेटा अंकल चलो ना ngo onkle waretse ngo nkinjira बेटा लेडीज टॉयलेट है ngo onkle waretse nkinjira ngo onkle yaretse kinjira चलो ना एक्सक्यूज मी मैडम hakuno harakinjiye barahamagara anti go to the washroom very badly wamunjani indani ngo bamujyane indani baramujyana indani koko kabanze kagira ivyo kitunganyamo आंटी हाँ सेम ngo anti क्यों मैंने और आपने ngo bambaye ngo underwear zisa ni kareso zisa ntacyo nasigura koko ntacyo ntasigura ngo wantumye utanteza abantu यू वेलकम थैंक यू वेरी मच ngo wakoze ngo twagiye ngo twogenda kakana karamuhamagara n'ubundi ngo twambaye kareso zisa ngo wambaye kareso zisa की अंडरवेयर पहनी है ngo je twambaye kareso zisa n'umukobwa यस छोटे मामू दिस इज द पड़ोसी ngo je ngo kandi ngo ni n'umubanyi ngo n'umubanyi wabo कबीर ngo kabir की रिंकी आज से तू पिंकी पति गए हो अब शहर में सीधा ngo uko nyene kabir ngo uko nyene चल चुप चुप ngo ni munume ngo mwanumye koko ngo banumye सुमन क्या हुआ ngo ni giki cyakubayeko ngo wari kuza ngo kunkorera ngo ntabwo yaje ngo wari kuza kumukorera ngo ntabwo yaje tugarukire hano kuri cya kimuga ngo umuntu yari kuza kumukorera ngo ntabwo yaje ubanza ari uwo musaza wiwe ari kuri kano kamoto baramutelefona कहाँ हो तुम बेटा मैं ngo uri hehe ट्रैफिक में ngo ndi kuri traffic ngo ndi muri traffic ngo nta mwanya afise हेलो ngo amabarabara bayugaye क्या हुआ amabarabara yugawe फोन को भी अभी डेड होना था kandi na telefone ndamuzimana n'uno musore koko telefone ndamuzimana ngo hasigaye iminota 15 kugira exam itangire cya kimuga cyacu wanze musaza wiwe yaragira aza kugikorera haba traffic biranka barahakuno barahamagara kabiri ngo nibiki byabaye imbere ngo amabarabara bayugaye hakuno ba telefone J हेलो मामू कबीर बोल रहा हूँ आप कहाँ पे ngo हो? J मैं ट्रैफिक में ngo J ure ngo J avuga ati ndi muri traffic ngo ari muri अरे traffic नहीं मामू वो जो अपनी सुमन है ना उसका भाई है ना ngo mukuru ngo wasmiti ngo ntabwo yagiye kubera nawe nari muri traffic पेपर मिस हो जाएगा मामू ठीक है ngo wagira jenga ivyo uza gukora ngo yagira ngo ivyaza gukora बोलो की फिक्र ना करें hakuno ibibazo byabaye ibibazo wari kuza gukora kino kimuga cacu ntabwo aje ikibazo kibaye ikibazo इंस्पेक्टर साहब प्लीज rebara hakuno nkengeri barayivutsa koko hakuno nkengeri iravuzwa koko binjire hakuno umusore agira twasigura koko agira ivyasigura mu polisi reka turabica mufasha hakuno ino ikimuga baragihora papuro ese ninde aza kuza kugikorera koko ko ari kuza kumukorera vyase yukwaza yo birababaje koko अपना वेजिटेरियन टाइगर कितनी मेहनत कर रहा hakuno ibipolisi vyo vyimererewe neza ntibizi yuko ari haba है भर्ती हो abariko baragira ingorane umwana wa ministre wagomba gucaho agomba kuja bukibarabara agomba nyene kugira atambuke hakwa kundi nyene uriva kampana agira atambuke mwibarabara babizwi koko yuko abanza kumwugarira n'umwana wa ministre agira atambuke n'abana bagiye ku mashure koko barabugarira koko n'abagiye ku mashure barabugarira kugira uriva kampana abanza atambuke koko ababizi bo barabizi ni mubizi mwe muri ko murumviza filime ni mubizi ntabyo mwabonye hakuno ikimuga cyacu niteze ibyo gikora hakuno umupolisi waraza gusobanura atangura kuvuga ati ambulance hakuno hari ambulance zigomba kugenda abanyeshuri bagomba kugenda ku ishure mwaretse koko bakagenda परेशानी सब बहुत बेवकूफ baretse koko bakagenda जिनके लिए परेशान है ना hakuno ibipolisi vyo biramuhakanira biramubwira yuko umwana wa minister agomba kubanza gutambuka umwana wa minister agomba gutambuka hakuno babanza kunkubitira isaruti kwa kundi bahora babigenza yongira ntambuko kwa wa minister acaho yo
nyabuna hakunino ikimuga cacu हे बघा साहेब मंत्र्याची Bash. पोरगी चालली किती वाईट दिसते साहेब n'abana bagiye ku mashure koko biranka koko birabankira je yarashavuye koko je yarashavuye byaramushavuje koko winjire muri bajaji tugende ngo binjire muri bajaji bagende bayitarikisho mu cyongereza ciza bayitarikisho hakuno examen yo yarahejeje gukora umukobwa wacu nta kintu na kimwe akoze uwo ari kuze kumukorera ntabwo aje byabaye ngombwa yuko atari kwimanika agira yahure hakuno ugera hamagara tsibiti tugiye gukora iki mukobwa ari yumvira ibyagiye bimubaka yiyumvira ubufasha koko yagiye gufasha habura n'umwe mufasha biragasindwa n'uwiteka wowe ubona imana yahaye amaboko abiri n'amaguru abiri ko ukabona ukomeye koko ubanza ushimira imana ubanza ubwira ati imana ati amen akora umukobwa we yaragera aratakamba abura umufasha koko yabuze umufasha byari bibabaje koko yaragiye ahantu hamera nk'uwihebura nawe wiyumvire wishire muri ico kiringo koko ufise umuntu yoza gukorera examination ya nyuma cye yarumvise abantu biha karuru agiye kuraba asanga hari icyabaye mubonye ikibaye mukobwa byabaye ngombwa ko yiyahura je yaje hakuno anyaruka arabe harabe koko yo musore hakuno yarashavuye musaza w'umukobwa yarashavuye byaramushavuje koko biramushavutsa abaye amarira n'agahinda kuri buri umwe byabaye amarira n'agahinda koko yo kimuga byabaye ngombwa ko ciyahura na Jay byaramushavuje hakunino cyakimuga yigera gukorera yo arayibonye ciyahura ntacyo yakora atashi wabo wa twese nta kanaka yabaye amarira इसके अगेंस्ट कविता सिंह पटेल hakuno umusore yaraje gutanga ikirego kuri polisi ipolisi kiramwitegereza hegira ivyo kimubaza अपने होम मिनिस्टर साहब की बेटिया kiramuraba koko kiramuraba ese waza gutanga ikirego ku mwana ku mukobwa wa home minister polisi ni ibigambanyi koko hakuno inyuma hagira ico igitelefona koko kibanze gikore ku rutsinga Misi yaricumye rero Misi ko yakicumye iricuma Misi yaricumye tugarukire hakuno Jay क्या कर रहे हो बच्चा किसका मेरा बच्चा है नाम क्या नाम लखन hakuno bakubita ikigogi खुशनसीब है कि बच्चा मिल गया सुना है किसी भिखारी reka rero twigarukire hakuno iwacu kwa home minister अब मिल गया है ना ऊपर वाले का शुक्र करो कि सही twigarukire hakuno kwa Jay hari abaganira koko You done a great job. ikiganiro batangura kugitwaza Seriously आपने जो kiraganira किया है हमारे लिए उसका एहसान हम कैसे चुकाएं? kiraganirwa koko iko je nababwiye koko kubu ko byari ubwanje amagambo arayanje kinzabazanira ibintu gusa hajye ubonye ibihinde bije nzagikora koko kitaje ntacyo nzakora bantu mwese muri ngaho mwifreme ndabakunda cyane gatano ku kandi kano gahinde kabagereho agahinde kacu karacyarjeyo mbamenyesha ko ndabakunda cyane Oliver Kampara gasiguye Oliver Company we kuri Dragon ye yamaze kuyifatira koko kuyifatira Dragon ye niyo mpamvu akunda cyane hakuno je yiwe agira twacapa hakunino
कि वो 3 agira utwacapa so 3 into 3 9 aracapa umusore ndabibutsa ko arahoze ari umukomanda he was a soldier 27 into yahoze ari